Ćao ljudi, šta ima? Danas ću vam pokažem kako skinete i instalirate neku dobru igricu. Dakle, treba će vam program uTorrent. To je ovaj program. Kao što vidite, njega ćete skinuti sa ovog sajta. Skinut ćete ga, znači ovdje get uTorrent, link će ostaviti u descriptionu. Onda će vam trebati i ovaj program, znači ovaj ovdje, Diamond Tools Pro, znači, i treba će vam, sa njega ćete skinuti sa ovog sajta, znači download, nemojte ove gluposti, znači ovdje download i on kad se skine, znači instalirate, next i tako. I sada glavno pitanje, sa kojeg sajta treba skidati igrice? Postoji tu dosta sajtova koji su dobri, postoje još više koji su loši, ali najbolji je i, znači koji svi koriste, barem po meni, ovaj sajt, znači ovaj, The Pirate Bay. Dakle, to se ovako radi. Idete na Pirate Bay, također ću ostaviti link i, znači, ili kucate samo The Pirate Bay i idemo, znači, neku igricu koju želite, na primjer PES 2013. i pretarašte na Enter. I sad, on će vam izbaciti ovdje dosta opcija. Ovdje gledate da li je za PC, da li je za PC2 ili šta god, PlayStation. I sada ćete stisnuti ovdje na se. Da bi vam on pokazao, znači, koji je skidan najviše puta. Evo ovaj 1180 puta i ući ćemo u njega. Dakle, idemo ovdje get this torrent, znači to je to. I tu kliknemo i sad ćemo izaći ovo, znači launch application ili pokreni aplikaciju. Sad čekamo malo. I evo ga, i sad ćemo ovdje izabrati, evo prvo ovaj prozor će mi izaći. I evo ga, ovdje izaberete, znači gdje će se sačuvati kad se preuzme, znači izaberete neki folder, bilo koji, na primjer local disk C, ajde select folder i izabrali se taj folder, znači koji već neki želite ili ostavite samo koji on izabrao, tako je najbolje. I ovdje, znači ime također ostavite kako je on namestio, pošto može vam pored probleme kasnije zbog toga. I ovdje, znači, ova dva očekujete i ovo očekujte obavezno, znači start torrent, to obavezno. I ovdje možete vidjeti koje fajlove, znači, skidate. Ovdje možete obeležiti i, na primjer, šta hoćete skidati. Ovdje ima samo jedan, znači ja ću obeležiti. Ako uz to idu i neke slike, neka sranja, to možete čekirati, ali obično su sve čekirani. Znači, ovdje sve čekirate. Ovdje select all i sve će vam biti čekirano. I onda idemo na OK, znači. Pošto ja neću sada skidati OK, zato što sam već pokrenuo i pokazat ću vam, pošto vi ne bi čekali, sad se skida dalje. Evo ga, znači, i sad kad smo se kao to skinula, vidite dupli klik na to i na kantin. I sad će izaći prozor gdje ste, znači, skinuli to i dobit ćete one fajlove koje ste čekirali, odnosno. Dakle, na primjer, ova slika meni ne treba i ovo, znači, to možete obrisati, ali ja to ne brišem, mislim, tako, što je brisao. Dakle, šta ćemo sad? Sad je bitno, znači, idemo desni klik na ovaj reloaded PES, ili koja je već vaša igrica, znači, nađite onaj fajl sa sličnim ikonicom kao što je na Diamond Toolsu. I, znači,
idem za desni klik na to i Diamond Tools Pro i Mount tu i ovdje, znači ovo. Sačekajte se doda kao to. Znači ovaj program Diamond Tools vam služi da imitira disk. Kao da ste ubacili disk na primjer te igrice. Evo sad, znači kao da smo ubacili. I ovo na kraju prvo možete zatvoriti, znači. Zatvorite ga. I ovo možete spustiti dole. Sad, idemo u My Computer. I evo, znači kao da smo ubacili disk. Šta sad treba da radimo? Sad treba da uradimo to. Znači, da počnemo instalaciju igrice. A kako ćemo to uraditi? To ćemo raditi ovako. Dakle, tako će pokrenuti instalaciju, znači duplim klikom na disk. I onda će zaći prozor gdje piše install, play i idite na install. Ako nema, onda idite na play. I znači instalirate next, izaberete gdje hoćete, recip next. I install i on se ispuni i to je instalacija. Sad, gdje ste izabrali da vam se instalira? Znači, na primjer, ja sam izabrao ovdje local disk C. Znači, prije program files i o Konami. Samo da nađem to. Konami, evo ga. Pro Evolution Soccer 1300 i sad, sada kad ste, znači tu ste instalirali ovaj sam local disk C, proverite. I sad idete desni klik na ovo. I idemo na, znači, open. I sad ovdje vidite jedan folder crack. Iz tog foldera, znači imat ćete 2-3 fajla koliko već imate i znači to iskopirate. Znam zašto je kompjuter ovako spor. Znači, idete samo kopiji i idete, znači tamo gdje ste instalirali i tamo gdje ste znači instalirali i samo paste. I sad ste krekovali igricu i možete igrati. To je to, vidimo se u sljedećem.